Eits, tekan dulu tombol subscribe-nya bro, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton, enjoy! Ayo bener-bener. Kan goblok yang ditajongan. Aduh. Kalau banget. Naon gede. Pareho mah ya. Eh. Ayo orang aja TikTok kan ah. Ayo. Bang. Nah, halus ya. Nah, ika bukan sia lain. Lain. Oh gitu, gendut banget jika sia. Lain. Nyanyi ayo, nyanyi yuk. Ayo. Ayo. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Kan, Dari modal dah. ayo. Ini. Semua rame-rame TikTok kan. Ayo modal pisan. Ayo buru. Kamila. Ayo. Modal wae goblok. Lupa lagi kursi ah. Halo sih di mana? Oh, kajian. Belakang saya. Ya, betul mana nulisnya loba anjir hari aing. Kumaha nih cara nanang loba? Bisa kita nih. Modal aja. Woi, kenal sih ya? Bermodalin. Udah yang modal dah. Kedengeran tuh anjir modal sih mau buru-buru wae jadi nate. Dikira sih yang dah. Udah ketiak pisan. Dek TikTok kan yang budak aing tuh wae. Aduh, keren deh keluar. Geduan lah. Modal lah. Geduan lah. Nggak bawa
boxnya teh gede. Ya tuh ah. Sipit. Modal gini mah mawa gagang. Dagang anjing. Daripada sih mau donat. Bisa anjing deh. Aduh, lega nama. Mau di kokan lah. Mana si Wol? Mau jangan TikTok kan? Ya, kau nyamber lah. Mana ya si Wol? Wol. Mana si Wol? Ya wewe, mana? Yang aja ya si Wol di mana? Teh punten bare nanya terang si Bool teu. Cih, wow. Poin jalan ya. Ira ngomong lah tadi. Hati di. Jawab apa? Tadi. Siapa? Boleh nih. Aduh. Gede. Ya, aing dah. Modal pisan, dek TikTok.